Come with me and let's chase sunset at Chocolate Hills, a Bohol's Pride, located at Carmen, Bohol. Hey guys, what's up? This is Liezel again. I'm back. Welcome to my channel. Anyways, together with me is my dada, my photographer, my videographer, char lang. So, ato nang sugda ng atong pagbaklay-baklay, wala lang ko na gidetalye kung giunsa na mo pagkasakaya. Basta kay, you're just gonna search Google on how to utilize Google Map, char lang. O nya, karon nagbaklay-baklay ko guys, as usual. Ang ang dada mo itig video. He's really a good videography. Basta inag-abot, basta ako lang, char lang. O nya, karon kay nakaabot na jud mi diri sa may buntod-buntod, and it's so very nice guys. So as you can see, while I'm walking, I'm dancing. So bisag wa may mga ligid, char lang, kamao magyapon may maglakaw guys, magyapon may mga tiil, no? Unya kung naa pa lang koy pako guys, maglupad-lupad na lang ko, char lang. Unya karon amo nang gipaspasan og lakaw-lakaw kay hapit na mi mga bot. Actually that's just like mura na siya kanang gilibot, more gilibot bito siya nga kalsada guys. Unya para maabot ka to sa pinakatuktok and where makita jud mo ang tibuok nga view sa Chocolate Hills. So yeah, as you can see, here is my pictures. And then abot na jud may hapit na jud guys. So derang sunset nga ako ang gihuwat o gamo ang gituyuan og ari guys, because I really love sunset guys. Samot na bitaw guys og kanang sakta na to og kanang nay pinadate guys. So nindot jud kay nailaag guys, usag nakikauban chala. Hay dili ta magingana guys, no? Pero aron na jud no nga gara ning dapita guys. Bitaw guys, no? So ato ana nang aura-aurahan guys kay hapit na jud ka jud may mga bot guys, pero dili ra mi mo apilog ka ng bayad-bayad na sa entrance. Mangil nga taga Carmen ko, chalang taga Carmen og Guyab. Onya, so magpicture ta. O pak ang ato ang mga picture diha guys. O diri adapita guys, wala na jud mi hapitan ng may entrance. Basta I'll just gonna show you how it looks like sa entrance tapita niya. Diretso na mi diha kay mukatkat na ko guys. And just to let you know, there are 214 steps to reach the viewing deck at the Chocolate Hills complex. Super tejo ni kahabuga guys. Basta guys, kay haska hanga ka jud na guys. Si pinasaktan pa jud nga nagsayal-sayal ko na pinapapuok-puok ko niya. Si Kibi nag-video sa ubos, nag-apil pa nga akong kigol chala. O kaluoyin taon sa Ginoo guys, naabot na jud taon ko sa pinakahabog sa taas guys. And as you can see at my back, na ay bata nga gihawitan na guys. So beware, no? So note for those who are tourists nga magdala og bata in town, guniti in town kay matagak unya. So sayang magama na pud mo gutro. Okay. Bitaw, no? But anyway, Chocolate Hills is kanang kuan known siya guys nga one of the 8 wonders of the world. So that's why there has a lot of foreigners here nga moari jud guys. And as you can see, nalipay jud ko og maayo guys. As usual, mao jud ni ako ang kalipay. Ug karon ta masayod, the Chocolate Hills of Bohol, Philippines are a unique geological formation composed of approximately 1,776 conical, almost symmetrical hills spread across 50 square kilometers, primarily found at the towns of Carmen, Batuan, and Sagbayan. Pero mag-move on ta na nga topic guys, no? Kay mura kog tag-iya sa Chocolate Hills ba nga mura na kay baw ko sa tanan, char lang. Unya karon guys, kay nag-date na mi karon guys. Unya ako nga suyaon guys, kay wala jud mi nangahilo na guys. Ako jud pabalhin si Kevin guys. Kay didto mi mangaon og milk tea with tinapay, char lang. Ug diyan na ako nang gipa-view si Kevin diha guys. Gipapwesto na gud nako siya kay para nindot ang amo ang kanang nay background nga ng pinaka-sunset guys ba, para mag-istorya ug tungod din ni pagkakubian na ng mga kamuta guys, nahagbong akong cellphone guys. Ug mo na to ending, nag-selfie na lang ko, char lang. May gani kay wala na buo ka cellphone guys, no? So strong ra gud siya guys, like namo, char lang. Bitaw dita mag-istorya og magugma bitaw guys, no? Kay wala mo na ko gipatanaw sa akong vlog kay para magpalaway ko sa uyab, char. Bitaw guys, I'll just gonna show you how we look like kanang murag mga kuan na bitaw guys, like managsuon na bitaw guys. So in our faces murag pareha na jud mga naong unyag ani ara gitumba na nako ang mga tao guys, kay parang hawa na sila guys. Ay pero pag kahuman na to guys, kay nang hawa jud sila guys, murag gisakitan jud to sila sa pagtulog nako guys. So char lang, mura ba og unsa kada ko, pero di ay sa personal mubo day ka jud to di ay
ay dili mapugo sa ingon nga mubo kadyo guys. As in kanang murag normal lang, normal person pero abnormal lang utok cha lang. Plastic kay ni si Kevin o sige pang kiss guys. Murag sige magpangot kawat og kiss murag wa nabung sa akong dagway guys cha lang. Arang na jud akong pagkahabaa og buhok guys no. Pero mubo ra jud kog hair. Huy saba. Bito guys, manginom na ta og milk tea guys. Karon kay nagbound ra mi og milk tea ni Kevin guys. Pinalit ra na namo sa ubos kay para makabarato mi. Unya ako nga mura ko kanang naidawo bitaw guys, kanang bata bitaw nga ilugan ka adyo guys. Nagsagol-sagolan nang among mga laway na guys. Pero okay ra, igsuon na bitaw mi. But anyways, while showing you this off with our beautiful sunset background, I will going to show you this that two giants engage in a prolonged fierce battle throwing mud, rocks, and sand at each other. When they finally made peace, they left behind the debris that became the Chocolate Hills. And another romantic tale speaks of a giant whose tears upon death of his mortal lover transformed into the hills. But according to science, geologists believe the Chocolate Hills were formed through natural geological processes. The area was once submerged under the sea, and over a million of years, the uplift of the sea and subsequent erosion of limestone formations resulted in the unique cone-shaped hills. Dili lang siya basta-basta lang na form lang og iyaha. In addition, according to my research, rainwater and other natural elements eroded the limestone, creating the distinctive shape. And another fact about Chocolate Hills, during the rainy season, they are lush green due to the grass covering them. However, during the dry season, the grass dries up and turns a distinctive chocolate brown color. Og mao na siya ang explanation nga nung naporma ang Chocolate Hills. But disclaimer, this is only my research. You can actually believe what you wanted to believe, okay? Og nahuman naman ko og yaw-yaw cha lang, nagsigira ko yaw-yaw sa ako ang video. Pero ako ra jud na siyang i-mute kay mas prefer nako magkuan ra mag voice over. So as you can see at my back, it's a very nice sunset. And padung na mi manguli ani guys kay ingon ang tag-iyat sa Choco cha lang ang caretaker sa Chocolate Hills nga dapat manguli nami kay magsarado na og alas 6 so ako anang gipananghiran ako ang dada nga manguli nami guys kanalingod siya video guys no nya gided marajud pug ko ni jamor siya gwapo but before that magpicture sa kog pinakabongga Ug mo na to guys, nag-close na ang Choco guys and we have to go home na guys. Thank you so much for watching my video up until the end. Till next time. Again, this is Liezel Vlogs.